салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 29 сентябри 2020 сол аст ва хабарҳои ин соатаро аз Москав шурӯъ мекунем. валентина казакова, сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия, оиди оне ки муҳоҷирон пас аз оғози чораҳои маҳдудкунӣ бо сабаби коронавирус дар Русия чӣ бартарӣ ба даст оварданд ва чӣ гуна ҳуҷҷатҳо барои будубоши қонунии онҳо сода карда мешавад, дар суҳбат ба расонаҳои хабарӣ ибрози назар кард. гуфта шуд ки дар тӯли якчанд соли охир тамоили афзоиши шумораи хориҷиён ки хоҳиши гирифтани шаҳрвандии Русияро доштанд ба назар мерасид. генерал-лейтенант Валентина Казакова, сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар ин хусус гуфт, ки дар соли 2019 тақрибан 500 000 хориҷии шаҳрвандии Федератсияи Русия ва дар 8 моҳи соли 2020 тақрибан 400 000 нафари дигар шаҳрвандии Русияро ба даст оварданд, ки аз шумораи умумӣ зиёда аз 90% онҳо шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошанд. фикр мекунам ки то охири сол ин рақам ба беш аз 600 000 нафар хоҳад расид, гуфтааст Валентина Казакова дар масъалаи гирифтани шаҳрвандии Русия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ. масъулони вазорати корҳои дохилии Русия гуфтанд, ки як қатор омилҳо ба нишондиҳандаи зудшавии гирифтани шаҳрвандии Русия мусоидат кардааст. як аз чунин омилҳо тартиби гирифтани шаҳрвандӣ бо роҳи сода карда шуда мебошад, ки ин воситаи асосӣ ба фурсати кӯтоҳ дарёфт кардани шаҳрвандии Русия аст. вобаста ба дигар масъалаҳои будубоши шаҳрвандони хориҷӣ, хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ, раҳбарияти сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия иброз доштанд, ки дар ҳоли ҳозир барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ то 15 декабри ҳамин сол тартиби сода кардашудаи будубош амал мекунад, ки дар асоси фармони президенти Русия ба амал бароварда шудааст. шумо охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро дар имрӯз мустақиман мешунавед. дар қаламрави минтақаи Примории Русия, як муҳоҷир ҳуқуқи будубоши худро дар Федератсияи Русия ҳимоя карда ба кормандони хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия дар минтақа ҳамла кард. хадамоти матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар минтақаи Примория дар ин бора хабар медиҳад, ки иҷозатномаи иқомати муваққатӣ барои ин шаҳрванд бекор карда шудааст. ин мард бо роҳи зурӣ кӯшиш кардааст, ки кормандони хадамоти муҳоҷират дар шиносномааш муҳри бекоркунии иҷозатномаи иқоматро нагузорад. вақте ки суханони мард ба кормандони пулис таъсире нарасонд ва онҳо ба иҷозатномаи муваққатии ӯ муҳлати лағвро заданд ва ба кормандони бахши муҳоҷирати шуъбаи пулис дарафтода ва дар натиҷа кормандони пулис зарари ҷисмонӣ ва саломатӣ бардоштанд. барои истифодаи зӯроварӣ нисбат ба намояндаи ҳокимият ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии қонунгузории ҷиноятии Федератсияи Русия ҷавобгариро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол пешбинӣ мекунад. нисбат ба шахси ҳамлагар парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, чораи пешгирикунанда дар намуди ҳабси пешакӣ дар нисбаташ татбиқ карда шудааст. дар ноҳияи Одинцови вилояти Москав полис тақрибан 40 муҳоҷирро аз Тоҷикистон ба сабаби надоштани патенти кории маҳаллӣ боздошт кардааст, менависад Радиои Озодӣ. дар хабар гуфта мешавад, ки бахши консулии сафорати Тоҷикистон дар Москав дар бораи боздошти муҳоҷирон дар Одинцоваи Москав огаҳанд ва талош доранд, ки дар доираи қонун ба онҳо кӯмак расонанд. муҳаммад Собиров, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирони Русия, гуфтааст, ки муҳоҷирони боздоштшуда рӯзи сешанбе ба додгоҳ интиқол ёфтанд. ҳақиқат он аст, ки аксари муҳоҷирони меҳнатӣ патенти шаҳри Москавро доранд ва бо ин патентҳо дар Одинцово, ки ба вилояти Москав дохил мебошанд, кор карданд, ки коркунӣ дар он ҷо бо ин патент маън аст. илова мегардад, ки аз соли 2016 патенти меҳнатӣ ҷиҳати кор дар Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ пайванди ҳудудӣ дорад, яъне бо патенти як минтақа дар дигар минтақа ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шудан маън аст. мувофиқи он, шаҳрвандони хориҷӣ тибқи патент қонунан танҳо дар қаламрави дар ҳуҷҷат зикршуда кор карда метавонанд. масалан, шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Москав ва вилояти Москав бо як патент кор кунад, зеро патент танҳо барои як минтақаи маъмурӣ дода мешавад.
اگر مهاجر هنگام کار با پاتنت در منطقه دستگیر شود که در حجت او ذکر نشده است، باید تا 5000 روبل جریمه کرده شده. همزمان به اخراج احتمالی از حدود مرزی و ماموری روسیه و منع ورود به این کشور به مهلت از 3 تا 10 سال روبرو می‌گردد، گفتند حامیان حقوق مهاجران در مسکو. تحولات آخرین این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. از روسیه به اوکراین میرویم. هنگام جاری گردیدن حالت قرنطینه، شهروندان خارجی به اوکراین تنها در صورت وارد شده میتوانند که پالیس سپورت طبی داشته باشند که خراجات تبابت کووید 19 را رویپوش کنند. چون این اصلاحات به قاعده‌های ورود به شهروندان خارجی از جانب حکومت اوکراین روز 28 اوگوست وارد کرده شد، خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی این کشور. همچنین علاوه می‌گردد که پلیس سپورت طبی باید از جانب شرکت سپورت در اوکراین ثبت نام شده یا یکی از شرکت‌های سپورت خارجی با نمایندگی در اوکراین داده شده باشد. گفته می‌شود که طلبات مذکور نسبت خارجیان و شخصان به شهروندی که دائما در اوکراین زندگی می‌کنند، گریزگان و اشخاصی به حمایت دولتی نیازمند، اینچنین دیپلمات‌ها، نمایندگان تشکیلات بین‌المللی و اعضای عائله آنها تطبیق کرده نمی‌شود. خارجیانی که از کشورهای وضع نامساعد اپیدمیولوژی و اوکراین وارد می‌کردند باید خود را تا 2 هفته در خانه یا در مهمانخانه جدا نگاه دارند. وابسته به این طلبات به کودکان تا 12 ساله، دانشجویان ترانزیتی، خارجیان، کارمندان سفارتخانه‌ها و تشکیلات بین‌المللی، رانندگان ماشین‌های بارکش و نقلیات مسافربر، اعضای هیئت سرنشین طیاره‌ها و کشتی‌های بحری استثنا کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که در ماه اوگوست حکومت اوکراین حالت قرنطینه را در این کشور برای دوم تمدید کرد. از 29 اوگوست تا 28 سپتامبر با سبب وضع نامساعد اپیدمیولوژی واردشوی خارجیان با استثنای بعضی کاتگوری‌های شهروندان به قلمرو این کشور منع کرده شده بود. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر در جریان سفرش به لیتوا در ویلنیوس به نامزد سابق منصب پرزیدنت بلاروس سویتلانا تیخانووسکایا ملاقات کرد. در این باره نشر دلفی خبر می‌دهد. پس از ملاقات سویتلانا تیخانووسکایا گفته است که امانوئل ماکرون وعده داده است که در حل بحران سیاسی بلاروس و رهایی محبوسان سیاسی از زندان‌ها کمک خواهد کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت فرانسه هنوز جزئیات صحبت را رسما اعلام نکرده است. نمایندگان سویتلانا تیخانووسکایا قبلا به رسانه‌ها گفته بودند که موضوع صحبت آنها با امانوئل ماکرون امکان تشکیل گفت‌وشنودها در موضوع برگزاری انتخابات نوی پرزیدنتی در بلاروس خواهد بود. بیشتر امانوئل ماکرون گفته بود که الکساندر لوکاشنکو را پرزیدنت قانونی نمی‌شمارد. پرزیدنت فرانسه او را به استعفا دعوت کرد. در پاسخ الکساندر لوکاشنکو به امانوئل ماکرون توصیه داد که به اطراف کمتر نگاه کند و در نهایت به امور داخلی فرانسه سر و کار بگیرد. یادآور می‌شویم که اعتراض‌های عمومی در شهرهای کلان بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی روز 9 اوگوست همین سال آغاز شد. غالب بار ششم انتخابات پرزیدنتی بلاروس این دفعه نیز الکساندر لوکاشنکو بود. کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعلام داشتند که قانونیت دوره نوی پرزیدنتی الکساندر لوکاشنکو را اعتراف نمی‌کنند. در نشر خبری آخرین امروزه شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و به شما استراحت با فراغت.